twongeye kubaha ikaze kuri Turino TV, televiziyo yanyu hafi yanyu. Twari tumaze igihe tutabaha ibiganiro, ariko uyu munsi rero tukaba twagarutse nkuko bisanzwe mu biganiro byacu. Abari kure n'abari hafi, abari ku migabane yose itandukanye y'isi, tukaba tubaha ikaze kugira ngo mukomeze mukurikire ibiganiro byacu. Uyu munsi rero hano muri studio za televiziyo ya Turino tukaba turi kumwe n'umutumirwa twabahinduriye ushize twabazaniye abanyapolitike, twabazaniye ibiganiro byihuse, ariko uyu munsi turi kumwe n'umushitsi wacu nkuko mubireba, n'umupapa mukuru, umupastori. Araza kwivuga atubwire n'impamvu iri hano, ariko impamvu nta yindi nuko namutumiye, ariko aratubwira ico tugiye kuganiraho. Hanyuma rero turakwiyegereje muvyeyi, urakaza neza. Wari wumvaho televiziyo yitwa Turino? Nigeze kuyumvaho. Nigeze kuyumva, noneho ubu wicaye muri studio zabo. Twagiraga ngo bibwire abantu badukurikiranye, hanyuma tubabwire ico tugiye kuganira namwe. Murakoze cyane. Amazina yanjye banita Pasteur Mudandi Alexis, nayo niyo mazina nitwa. Ya, nkuko abashije kubibwira ati ni Pasteur Mudandi Alexis, ariko nanone akaba hari intego cyangwa icyatumye tuza kuganira nawe. Ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu karere kitwa Iowa, cyangwa se muri state yitwa Iowa. Nahita gute, ni Siri yitwa Des Moines muza mwumva, akaba ari no hari ibyicaro bikuru by'i televiziyo. Rero nkuko mwabyumvise yivuze, twamuhaye ikaze, ariko turaga none ngo tuganire. Muvyeyi rero icyatumye tugutumira kuri televiziyo, twagiye twumva tuganira bisanzwe tutari kuri kamera. Tuganira mutubwira ko mufite ibikorwa bitandukanye, hari ibikorwa muhaye mukora imuhira, hari ibikorwa by'iterambere. Watuganirira ukatubwira ibyo bikorwa abantu badukurikirana n'abazabikurikira bakabasha kumenya ibyo bikorwa, ndetse ndaza kukubaza n'impamvu mubikora nuko mubikora, ariko wabanza mu ncamake ukatubwira iyo mishinga cyangwa se umushinga mukorera mu Bibogobogo, kuko buriya ariko gato wari kubanza ukatwibwira Kinyamurenge, kuko ndabona uri umugabo w'umunyamurenge mwiza kandi wubashe umuco w'ikinyamurenge, wambaye isapu, uraberewe. Numara twibwira Kinyamurenge, tubwire n'akarere ukomokamo mbere yuko tuvuga kuri iyo mishinga cyangwa uwo mushinga mufite mu karere. Okay, murakoze cyane. Kwibwirana n'umuco wacu ni nabyiza, kuko mukibyibuka mwebwe abana batoya muzabikomeze, kuko ico ni kimwe mu biranga umuco wacu wa Kinyamurenge. Ngiye kubibwira uwo ndiwe. Ndi umusita mu nzu y'Abanyabungo. Data yitwa Zakayo Sebikamiro bya Rusaraza. Twebwe iwacu nyirizina ni mu Mikarati, niho navukiye. Ariko twagiye twimuka nkuko mubizi, turongera dusubira mu Bibogobogo, ariko kandi mu Bibogobogo niyo basogokuru babaye, niho babanjije bavuye muri ibi bihugu byo hasi. Baba mu Bibogobogo, bukeye basubira ruguru, bagendaga bimuka bitewe n'impamvu z'ibihe z'ubwungeri, bashaka ubwatsi bw'inka, barahuruka mu Mikarati, niho babaye. Ariko mu nyuma tuza kugaruka mu Bibogobogo. Mu Bibogobogo naho ni iwacu, niho ba data bakuriye. Natwe twahasubiye tumaze kuba abagabo, ubu nyine ni naho data atuye. Uwo niwe jewe. Murakoze. Arakoze cyane. Yari yatwibwiye, ariko nanone atwibwiye Kinyamurenge ngira ngo kuko aranze naho bagiye batura, ndetse no kuri uyu munsi aho avuga ko ari we kwitongo cyangwa se imuhiri wabo. Nkuko nari nabivuze,
twaganiriye n'uyu muvyeyi atubwira ko hari imishinga barimo gukorera imuhira, ari nabyo dushishikariza abantu benshi. Ariko reka tubwire uko babikora, atubwire impamvu yabibateye, atubwire uwo mushinga uko ungana, atubwire ico bawukoramo, atubwire ni bande babikora. Rero muvyeyi, ijambo ni ryawe, tuganirize nkuko tuzumva cyangwa twage tubibona no ku mashusho, twage tubibona mu ma video, hari ibikorwa biri gukorerwa hariya, kandi turagushaka kugira ngo bidusobanurire. Murakoze kuba mutubajije ayo makuru. Akarere ka Bibogobogo koko ni iwacu, ni muhira, ariko kandi mpereye kure. Mu mwaka w'igihumbi 1996 ni akarere kabashije kwibasirwa na jenoside ariyo bita itsembatsemba ryabaye muri kariya karere ka Bibogobogo. Kuva ico gihe akarere karasinzikaye, abantu bamwe barabanza bagahungamo, ariko mu nyuma barasubira barakagarukamwo. Hari imfuvyi zasigaye z'ico gihe. Nanone no muri izi ntambara z'ubushize izi turimwo, zirongera kandi zibasira akarere ka Bibogobogo. Abantu barapfa, imihana irasenyuka, inka ziranyagwa zose. Nanone abantu bake bari basigaye bahungira Ibaraka. Bageze Ibaraka baza kugobokwa n'umuryango w'amahoro utuye muri Amerika. Mahoro turayishimira, mbere tutaragira n'ico tunavuga. Mahoro twebwe abayizi ibikorwa byayo. Mahoro ngewe nza nigereranya nk'inka yo muci yakumiriye ikamirwa abana b'umuhana. Mahoro yaratabaye bigaragara mu buryo bwose bushoboka, ibatabarira Ibaraka. Nanone bageze mu mwanya wo kumva kuko umutekano wabo ubaye muke Ibaraka, nanone Mahoro yafashe initiative yo gushaka uburyo ki yabasubiza mu karere ka Bibogobogo bagasubira iwabo. Hakoreshejwe uburyo bwinshi umuntu atabasha kubara. Bafashe amamodoka, buriza abantu barabapakira, babasubiza mu karere ka Bibogobogo. Byari bigoye, hari umwijima ukomeye, ariko nanone Mahoro irahaguruka ibitaho, irabatuza mu karere. Nubwo basanze imihana yarasenyutse yose, ariko bahitiye mu mihana ya Bibogobogo, irabagaburira, irabambika. Kugeza uyu munsi turashimira Mahoro byimazeyo. Yabarwanyeho, ibashakira n'imbuto zera vuba. Ubu nyine akarere ka Bibogobogo karatekanye, barejeje imyaka, barahinze. Ico nico cambere dushimira Mahoro yakoze. Hanyuma rero ibyo mwari muvuze ngo tubasobanurire ku nshusho mwabonye n'ama video y'abana b'imfuvyi, twaricaye turatekereza, ariko tubitekerereza hamwe n'umuvyeyi witwa Yunia, muka Madame Revera Iragaba Mushishi. Ni umuvyeyi ugira umutwaro w'abana kuva kera, kuva tugituye ni muhira. Niwe witaga ku bana za Musawato. Kuva ico gihe yararaga kwijoro ku bwabo. Hari ijambo dukunze kumva ry'abariya bene wacu batuye Ifizi, baza baja kuvuga bavuga nka Yakutumba,
bakavuga ngo ni mubeba maono. N'uriya mubyeyi niko njyewe nzamufata. Umufata kaya kutumba, mufata kuko ari we ufite inzozi zaba niyo maono. Mubeba maono. Mubeba maono. Niwe muntu wa mbere nasanze agira ico gikorwa c'abana ba Musawato, noneho n'imfuvyi ngo zimare kuba zinshi benshi, nabwo arasubira abatekerezaho. Yahereye mu Minembwe, ariko nanone akicara avuga kuko bibogobogo. Bukeye tuganiriye, ndavuga nti reka nakire uyu muvyeyi mushigikire, twite kuri bari abana b'imfuvyi. Habaye mu kwezi kwa gatanu ku itariki 4 nibwo twahamagaye abanyakarere tubabaza amakuru. Ariko hagati aho muri iyi myaka 2 ishize, nanone ku giti cyanjye n'umuryango wanjye twigeze gufata umukingi wo kufasha ababyeyi b'abapfakazi. Twabaguriye amahuzu inshuro zigera kuri 2, bari abapfakazi bagera kuri 40, sinibuka imisago. Ibyo byarabaye, ariko nanone twongeye gutekereza kandi bundi busha ku mfubyi ziri mu karere ka Bibogobogo batigeze babona ababitaho kugira ngo abana baje mu ishuri bitabweho, bige nk'abandi, bambikwe bambare nk'abandi. Habaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ku itariki 4 nibwo twaganiriye n'ababyeyi bari ruguru, tubagiheza igitekerezo, baratwemerera, dufatamwo abagabo b'ingeri zose, ari abapastori, ari abasaje, ari aba intellectuel bahari, ba prefet, ba directeur, bakoze inama baza kudusubiza kuko ico gitekerezo bagishigikiye. Engineer groupe yanyu tugomba kuyiboneka akirwa nayo. Aba nibo bubatsi dufite, nubwo bazakorana n'abandi babayede, ariko aba nibo bubatsi. Uyu niwe ubakuriye, aba nabo babakorana. Murakaze muri iki gikorwa no muri iki cicaro. Dushimiye abatwita, twararitse abategetsi b'igihugu. Aba batwitavye na abashefu kutimye, na abashefu b'aka karere ka Bibogobogo, amalokalite agize kano karere. Aba nibo babonetse batwitavye. Nanone twararitse ingabo z'igihugu kandi batwitavye. Nanone turabashimiye, ubundi bahaguruke aba bantu bose bababona. Murakoze kuba mwatwitavye, Imana yashimye. Abapolisi nabo bashinzwe umutekano w'abantu muri aka karere, turakorana neza, babigaragaje mu kutwitaba, namwe muhaguruke tubabone. Twararitse abantu bagize ibitaro hano dufite sante, hariya sinzi ko amazina yabagiye atandukana, ariko hari BGF n'ahangaha mu Bijanda. Abo bose barabararitse batwitavye, bahaguruke bose hamwe na coordinateur wa projet iri hariya muri Jenda. Aba ni abatwitavye mubo twararitse, bajanye n'ibintu by'ubuzima, sante, abaganga n'abashinzwe ibindi mu mashirahamwe, abayobozi b'amatorero atandukanye. Namwe nimuduhagurukire. Nanone nimwe nkingi z'aka karere mu mirimo itandukanye, kuba mwatwitaze mutadusuzuguye, mutweretse ko muri umushinga muri iki gikorwa dufite. Murakoze kandi murakaze. Nanone twararitse abasaza bacu b'inararibonye kugira ngo tubane muri iki gikorwa. Muduhagurukire turahagurutsa n'abana bafashwa n'uyu mushinga nubwo tutarawuvuga. Nimuhaguruke nawe.
nibwo rero bonyine bicaye bashinga komite. Iyo komite ihagarariwe na pasitori Yabesi, akungirizwa n'uwitwa Nkumbutsa. Komite yabo igizwe n'abantu benshi, si ngombwa kubavuga bose kuko harimo ibyiciro. Hari abashinzwe komite de para, hari abashinzwe ubuhinzi, kuko twahise dushiramwo igitekerezo cyo guhingira abo bana b'imfubyi. Nanone hariho n'indi ekipe duteganya kuko izaba ishinzwe ubworozi. Duteganya ko tuzorora amatungo abaye magufi, kuzageza tugeze ku matungo y'inka. Ibyo nibyo duteganya, ibyo barabikoze. Ayo makomite yabaye organize, baratangira barakora. Murakoze. Urakoze cyane mushumba, kandi ukaba umwe mu bafatanyabikorwa bari gukora ibyo bintu bihambaye mu karere ka Bibogobogo. Ariko wenda jewe ndabariza abadukurikiye, kuko nubwo bazandika komenti, ariko nanone ni ngombwa ko tukubaza. Urakoze cyane kubisobanura, ariko turagira ngo tubaze se mwese iyo gahunda ni y'abanyabibogobogo mwese muri rusange, cyangwa ni bamwe mu banyabibogobogo? Ikindi mushobora kuba mubikorera mu Bibogobogo hose, cyangwa ni mu muhano, kuko Bibogobogo ni nini? Urakoze cyane. Nakubwiye ko abagize izo nzozi, abagize ico gitekerezo, ni nje na mama Yunia, nubwo turi kumwe n'abandi, ariko nitwe bashize imbere muri kariya karere ka Bibogobogo. Nitwe duserukira abandi, turi kumwe n'abandi, turi kumwe n'abantu batandukanye. Hari abari hano muri Amerika, hari abari Canada, hari abari muri Afrika. Mbese ni Bibogobogo muri rusange? Ni Bibogobogo, harimo n'abatari abanyabibogobogo. Bahujije umugambi umwe, batekereza ku mfubyi ziri mu karere ka Bibogobogo. Narimbajije icya kabiri, ntese mubikorera muri Bibogobogo yose, cyangwa mu muhano umwe? Ko hari amafoto nagiye ndeba, nkabona abana bari ku mashuri batambaye uniforme, ariko nyuma nza kubona abo bana haragiye habo changement. Ni ishuri rimwe, ni Bibogobogo, imihana ya Bibogobogo yose murabikorera muri Bibogobogo yose, cyangwa ni muhana? Urakoze cyane. Twebwe message twatanze mu karere ka Bibogobogo, n'abana baturuka mu mihana yose igize akarere ka Bibogobogo. Buriya rero hari n'ikindi twashatse ko badukorera, nta vangura twashatse. Abandi batari abanyamurenge, baturanye n'abanyamurenge, abo bose twarasabye ngo babafate. Abana bo mu bwoko bw'abafurero, abafurero batuye mu Bibogobogo, twabafatiyemo abana. Ico ni ikintu cafashe imihana yose uko izwi mu karere ka Bibogobogo, tavangura. Urakoze cyane. Hari umuntu wakwibaza, ntese ibikorwa murimo gukora wabitubwira? Hari ibyo twabonye ariko sinumvishije wabivuze. Nabonye bari gukora amafondasiyo y'imisingi, murashaka kubaka amashuri, ni kanisa, ni sinzi ibyo mushaka kubaka wabitsangiza. Tumaze gutekereza gufasha abo bana b'imfubyi, nanone twasabwe ko abana b'imfubyi bategerezwa kwiga, kandi amashuri azafungura mu kwezi kwa 9. Ico twihutiyeho ni iki? Twihutiyeho gutekereza ku bintu bishobora kubafasha by'ibanze. Twatanze amafaranga, baragenda bagura imifuka y'amasukari ishika nko kuri 5.
irazamuka irarenga. Nanone twigira inama yo kuvuga ngo tubahingire. Twahingishije ibisambu bigera kuri 4 by'igikongo, bateramwo ibigori, bateramwo ibishyimbo. Ibyo nibyo bikorwa twabanjije. Ariko nanone tuza gutekereza ko ngo bimare kwera se mukaza mugabanya tibirera. Tibirera. Nibyera muzabigurisha, muzababwira baje guca ibigori cyangwa gusarura, bizagenda bite guhingisha kugira ngo mufashe abana b'imfubyi? Twatwumva uko bizongera. Nta mugambi dufite wo kugurisha, dushaka kuzagira stock izafasha abo bana mu gihe inzu dutekereza kubaka izaba yuzuye. Ni ukuvuga ngo iyo nzu dutekereza kubaka ni inzu ya kijambere, ni inzu nini kandi ngari twatekereje kuhubaka. Impamvu nuko abana bava mu mihana myinshi kandi ya kure, itari hafi na hafi. Aho tuvuga mu bibogobogo mu muhana w'abakomite kwa shefu Matare, ni ukuvuga ngo aho niho twahisemo kuko niho abandi iyindi mihana yose yari yahungiye. Imihana yo kwa Matare, imihana yo kwa shefu Muganwa ni mihana yegeranye. Iyo mihana niyo yakiriye iyindi mihana yagiye isenyuka, uhereye za Kabembwe, za Mugorore zombi, za Mugono, za Rutabura, za Nyagisozi, za Magunga, za Rurimba zombi. Ni ukuvuga ngo iyo mihana yose tuvuze na za Bikirikiri yose yari yahungiye aho muri iyo mihana yo kwa shefu Matare no kwa shefu Mugano. Hanyuma rero tuza gusanga ko abana bazataha mu mihana yabo, nk'abana baza Kabembwe n'abana baza Mugorore n'ahantu kure na Magunga na Rurimba na Nyagisozi. Dutekereza kuhubaka inzu izabahuriza hamwe abo bana. Ibyo duteganya kuko abo bana bazitabwaho. Nanone iyo nzu duhaye twubaka, turacubaka n'izindi, ariko iyo niyo duhereyeho izaba ifite ibyumba 4 by'uburaro bwa kijambere, hazaba harimwo amadushe n'amatoilette, ariko tuyiha sale ishobora kwakira abantu 100. Ni sale nini. Hanyuma rero izaba ari sale izafata amahugurwa y'abo bana dushaka kubagezaho. Dushaka kubungura ubwenge, dushaka kubazamura mu buryo bwa kijambere. Iyo rero iyo nzu tumaze kubitekereza gutyo, twashatse umu engineer arazamuka agera mu bibogobogo. Tumaze kugirirwa amahirwe umu engineer ageze mu bibogobogo, inzu twamusabye ko atwubakira ni inzu y'ibyumba 4 by'uburaro, kandi ibyo byumba ni bya kijambere, birimo dushe na toilette. Sale yayo ni sale izabasha kwakira abantu 100. Tuza kugirirwa amahirwe, tubona imodoka irazamuka izamura umucanga uvuye kuri Tanganyika ibeni 4. Ayo ni amahirwe akomeye cyane. Imyaka 3 yarishize nta modoka izamuka mu karere ka Bibogobogo. Ibyo turabishima mu Imana. Izamura amasima, izamura amafera beto. Rero habaye muri iki cyumweru kuwa mbere batangiye izo nyubako mu karere ka Bibogobogo. Arakoze cyane umubyeyi wacu Pasiteri ku ibikorwa bimwe na bimwe. Ariko ndagira ngo nkubaze, ese murabikora nk'abantu gusa cyangwa hari imishinga mwaboneye iyo gahunda yo kubaka cyangwa yo kwita kuri izo mfubyi? Hari imishinga mwaba mwarababoneye abatera nkunga cyangwa se abagira neza, cyangwa ni amaboko yanyu mukoresha? Urakoze cyane kuri icyo kibazo ubajije.
mu by'ukuri nta financement dufite, nta naho turayibona, ariko twishizemwo umutwaro wo gukoresha ibyacu. hanyuma rero ndakubaza ntese ni ku bana b'imfubyi gusa abatishoboye bobo bari hariya mu bibogobogo wenda kubera intambara zagiye zibazahaza ugasanga imiryango imwe ifite ababyeyi bombi si imfubyi, abana si imfubyi ariko ugasanga nta bushobozi bafite, abana bo ntacyo mwabatekerejeho? Urakoze cyane. Icyo kintu twaragikoze, twafashe abana b'imfubyi nanone turongera dufata n'abana batishoboye, baravanze, uko niko twabafasha. hanyuma ni akarere ka Bibogobogo gusa muteganyiriza cyangwa se hari ahandi hagiye haba intambara kandi abantu baravukana nka za Mibunda, Indondo na za Minembwe, hoho ntacyo muhatekerezaho? Naho turahatekereza, kubera kuko iyi myaka 3 ishize twebwe turi muri bamwe bafashaga abana b'imfubyi bari mu karere ka Minembwe, n'ubu twabarihiraga amashuri. Ku rugero nkanjye mfite abo nafashije kuva muri secondaire, ubu bakaba bageze muri universite. Icyo ni igikorwa twahakoraga, n'ubu turakomeje. Ni bitwereka ko cyangwa se ni bibereka ko hose tuhafite, niturangiza akarere ka Bibogobogo tuzaja ruguru turenge mu Minembwe. Ibyo byose ni ibyacu, ni iwacu. Urakoze cyane muvyeyi. Tuganisha ku musozo iki kiganiro cyiza cy'imirimo murimo gukorera akarere, nagira ngo nkubaze, hari ahantu wigeze uvuga ngo mwafashije abantu b'amoko yose cyangwa se amoko aturanye n'abanyamurenge bari hari, murabikora nk'abanyamurenge. Ese ni gute abo bafurero babyakiriye? Hari reaction zabo cyangwa se hari abafurero bandi bari hano mu mahanga mufatanya kugira ngo mufashe abanyabibogobogo muri rusange? Ino mu mahanga ntabo dufite, ariko twebwe kubera ubufatanye bwiza bw'akarere no kugarura umuco mwiza w'akarere, mbere hose twari duturanye mu mihana, mu matorero. Niyo mpamvu rero tutigeze tuzana ivangura. Sinzi nimba birashika wenda ko muzabona n'amashimwe yabo badamu b'abanyamoko twafatiye abana babo n'abapfakazi barimwo. Twabonye kuko ari ngombwa kugira ngo amoko yose tuyafashe. Urakoze cyane. Twagiye tubona amavideo ndetse azagenda nacaho yerekana abavyeyi bari gushima, ndetse nayerekana n'iyo misingi y'iyo nyubako, kandi murakoze ko mugikomeje. Hanyuma rero iki cyanyuma tuganisha ku musozo, nayo ngusabe ugira ico wibwirira abandi ndabizi yuko wenda bitaboroheye kuba mwabikora mwenyine. Niki wasangiza abanyamurenge ndetse n'abafurero muri rusange, abakongomani, mu gukora ibyo bikorwa by'amajambere kandi zungu bumwe binagarura n'umutekano muri karagace? Imana kubera ko batanze ibi byose, Imana izohora ibitanga.
Kat. Mwangalie huko. Tucheke kwanza, tucheke. Alani. Zile la tête. Bras en avant. 2. Zile bana ile. 3. 4. Bras en avant. 1. 2. 3. 4. Sawa. Namwe murinjiramo n'amagambo yanyu iyo saje. Bariya nibigize indaraza. Nibigize indaraza hano. Moyana zindaraza. Nibigize indaraza hano. Kizi murema. muri bundu Kizi muri. Bani muri. Abangaba bari bafite. Ngizi ziracani. Kizi ziri. Mutorera imboga. tegriso Nende wundi kayife. Nawe ntaye. Oya yori inyuma nyine n'utorera. N'urutorera. Nando komara kwiye. Ere gurumo. Wekera mama. Gari yawe hagati y'abana. Sigazi kimani uhaguke. Unaguke. Wana peti basha. Ni data abakunzi bacu abavandimwe bacu abatekereje gukora kino gikorwa cyo gufashiriza abana b'imfubyi je wayivuga muze nka president wa komite para abana bacu baberewe mwadufatiye abana kandi mudukora n'ibindi bikorwa byinshi turabizi ko byo muhaye mukora ariko bwacu ari kugira ngo mudufashe hari imirima yahinzwe hari amazu yubakwa kugira ngo abana bacu bagume bagire ubuzima bwiza bagume babeho neza kandi ukuri guhari turabizi yuko nivyo mutarageraho mukibitugezaho turabashimiye Imana y'umujiri bagasanire nugume mutekereze no kubandi bana basigaye inyuma nabo muzaba badufatire kuko imfubyi ni nyinshi cyane hano mu bibogobogo abatishoboye ni benshi ariko turabasaba kugira ngo bose muzaba badufatire Imana y'umujuru ibagasanire kandi mugume mudutekereze n'ubundi nimwe mwadutekereje Imana ibane namwe murakoze kuba mkatisarira koki nkola mukakale namde mwetu namde bibogobogo n'ahandi hose mukatutabara bonene twari rwose ribonene mu ruhande n'abana b'iterefofi n'abatashewiri twakole mikolo wango tugabona twabona amatiyambikira abana amagaheza n'aniforme twabona imipira y'embeho turi basire babana tosima toshambala tuganabona n'ebibago tibagakola byo kuyubaka amanyumba gabo bana kandi nyine yego umushinga turasimira bonene twabona mukatanganyika kuba mukatusarira twari bingi ariko manawe nakuba bari kusarira n'irere ya ibogobogo tubasimira nakandi kinakikola kaje mu milala yoshi muringisi kabira koshi tubasimira mugenderere kokola n'ibindi byo mutesi tukorera mugenderere kokola tubasimira ngo abatabana Compassion internationale. Iyi ni ikintu kinini mugomba gushakana dokima y'ahantu hantu. Iki ni ikintu kigomba kuba gifite dokima iri officiel. Apana ikintu ni ikintu cy'abantu si ikintu cy'umuntu. Mukagira dokima nziza iranga hano hantu. Ico ndagitambuza. Ariko kandi ndabaza nshimire guhera kuri Alexis Mudani batekereje akarere kabibogobogo igihe kamaze gusambuka abandi bavuga ngo tukavemo iyo watekereza kugira ngo azane inzu ingana gutya hamwe n'abagenzi biwe aribo Yunia n'abandi bakorana ubu ngo ahubwo abantu bakavuga ngo duhunge ariko bako baravuga ngo twubake atugereranya na kujya kwa bana Nehemiya yaravuze ngo ukuboko kumwe kugomba kubaka ukundi kugwana nabo bavuze ngo twubake yaravuze ngo se mubona ko tumeze nabi ariko hano iwacu tugomba kubaka natwe tukamera nk'abandi bose ahandi hose murabizi ko hameze hano iwacu iyi nzu ni ikihaza twari tubuze salle de réunion turimo kugenda tukaja kwipfunda mu masomo turimo kugenda tukaja hehe mu nzu y'umuntu ariko ko tubonye salle de réunion habonetse amashambura abashitsi bari mu kuza kuvuga ngo se turarara hehe kandi kanisa ndango kikwezi murabifite
kimugifite hari abashitsi bene aba ngaba mubona mutagomba kuraza muri aya mazu yanyu muzana muno bakaba aha ngaha bakaza bava aha ngaha baje ku makanisa baba bafite imodoka bakaza bagaparika aha muri mukobwa n'ibaraka nimbaje aje muri hoteli ngo mureke tuba bagushima amagambo no dushimira uriya mugabo ku bikorwa yakoze dushimira n'abagabo b'akarere ka Bibogobogo kuba mwemeye mukicara aha ngaha kuba mwemeye mukaba mukiri hano abandi baragiye ariko mwewe muracyari hano muracyashinyirije mu bibazo bingana gutya namwe turabashimiye zimaze bivuye ku ndiba y'umutima dushimira UGF murabizi ko twabanye nabo mu bibazo bigoye babana natwe baradufasha bazana imiti baravura muzi ko byari bimeze baduheza n'imbuto baduheza n'ibindi bikoresho byo mu mazu tizkoreka gushimira ishiramwe rya UGF ugenda ubwira na chef wawe butoto kuko tumushimiye kuzo azadukorera tukaba dushimiye abaganga bacu bayite igihe abandi bahabahunga ariko iyo bakemera bakaza kuvuga ngo dupfane tizkoreka kubashimira turabashimiye byimazeyo namwe ku mirimo mwakoze imirimo y'indashikirwa itokora umuntu wari we wese ariko mwebwe mwaremeye murayikora dushimira n'abano bana n'abana b'imfubyi n'abana batishoboye igihe habe niko na Bibiliya ivuga ngo idini nyakuri ni irifasha imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo aba bana baba bafite amastress kutabagira basi ariko umuntu ubagobotsa akavuga ngo jewe nzabafasha cyangwa ushiramwe kuvuga ngo nzabafasha ibyo shemwe tukora kubitira bashimwe abagabo abo bantu barakoze kandi abana nabo mwabana mugende mugira ubwenge bazabigisha turabizi kuko mugire kuburara abana bapfakazi bazabagira uburara bwinshi naje garabo umwana w'umupfakazi ndabizi mugende mugira ubwenge niba utagira ubwenge bizabapfana aba bagira neza murababonye none ariko ejo ubugize ubaye umunyabwenge bugira bakugeza kora ngo ducungure umwanya tugiye gukora umuhango uyu muhango ni ugushiraho ibuye bijya bazava gukomeza sinzi ko mwariteguje iryo buye rigomba kuba riteguje hanyuma tandukanye ubitubwiraho iki hejuru iki gikorwa cy'inzu murakoze cyane iyi nzu ni iy'umushinga Compassion International uhagarariwe na Alexis Mudande nk'uko nari mbivuze mbere na Mama Yunia akaba ari inzu nini cyane nini kabisa uyirebye nini irimo amasale de réunion ahantu ho kuzoza dukorera amanama banatworohereje mu gihe tuzoba dufite abashitsi tuzatubona aho tubaraza ubu ntibikigiye bitugora ikaba ari inzu yo kuzikorerwamo ibyo bikorwa byo gufasha imfubyi n'abapfakazi mu karere ka Bibogobogo. Arakoze cyane muganga iyi nzu yoba iri mu buraro cyangwa yoba irimo gusa amasale de réunion uvuze kuko babivuga mu Gifaransa iyi nzu yobamwe iki abana bazobamwe ni gute ikiranuye gute? Iyo nzu ni inzu iri mu buraro reka dusubire tubibabwire neza iri mu buraro abantu bazaba bararamo abaturutse kure abo bana bazaba bayirimo babafashirizamo irimo n'ahantu ho gukorera ayo manama kuko babivuga mu mvugo zindi amasale de réunion. None abaturage baba bacakiriye gute iki gikorwa gihagarariye na Pasteur Alexis Mudandi na Mama Yunia bo abaturage bacakiriye gute nabonye harimo abantu benshi ari batubwira iki abaturage bacakiriye gute we wari uhibereye? Abaturage bacakiriye neza ndetse twebwe bwite twacakiriye neza cyane abaturage cyari kirimo abashefu cyari kirimo inzego zose abasaza baturutse impande zose z'akarere cyari igikorwa cyiza ni igikorwa cyiza bacakiriye neza ni igikorwa cyo kwishimirwa kuko abambere batangiye babivuga mwabibonye n'ubundi natwe turagishimagiza nabo bagishimye murakoze. Ikindi dusoza ububwira abanyakarere abari kure n'abari hino ni ihe recommandation botanga? No mbere no kubanza gushimira ababitangiye bana bacu abanyakarere tunasaba n'abandi bose aho bari bagakomeza ubufasha barebeye kuri abandi bari gukora nabo bakazana ubundi bufasha bagafasha imfubyi n'abapfakazi murabizi tuvuye muri crise
y'intambara zari zidusonze, ubushobozi nibuke bwasize imfubyi busiga n'abapfakazi, basubire bazana n'ibindi bikorwa byo kugira ngo bagume badufashe muri kano karere ka Bibogobogo. Arakoze muganga, arakoze ku nsiguro nziza kandi turagushimiye. Namwe turabashimiye bwana Metre. Ukaseriba dufungura iki gikorwa ku mugaragaro kugira ngo gitangire n'ejo izo arizo zose aba engineer abamaso mutangira akazi hatari ikindi nta bwoba, murahanguwe na leta. Murakoze. Bene data badutekereje bari mu bihugu bitandukanye, bakibuka iwabo, bakibuka imfubyi zasigaye muri aka karere, bakibuka ingorwa zihari. Jewe ndavuga ndepresenta komite executive y'iki gikorwa cyagikorerwa aha cya compassion ihayifasha imfubyi n'abatishoboye muri aka karere ka Bibogobogo. Tukaba tubashimiye zimazeyo ku mirimo ihambaye n'ibikorwa binini tubona, uhereye ku nshusho ihayiboneka none aha ngaha y'abana bambaye iranejeje. Abana bazabibona byose bazabona ko mwatangiye neza. Turabashimiye ko mwadutekereje cyane, turabashimiye ko muhamukora ibisabitya. Ibi biza bigora umwana yaje gufungura ishuri, umuvyeyi azayibaza icari bukore, ariko tibakiri mu bazibaza ivyo ngivyo. Abavyeyi barishimye kuko mu gufungura ntaco bazibaza muri ibi ngibi, abana bambaye baberewe, ubundi kandi bazi ko ibizakurikiraho biruta. Ubundi tukaba tubashimiye tubabwira ko si iki gikorwa cyonyine, ari ibikorwa dukorera bitandukanye. Hari igikorwa c'urwubako rukomeye rw'inzu ihambaye ihayubakwa hariya, turi mu gukorwa bizaza kugaragara, biracara amadafari, biracara amabuye, ariko kabisa ibintu ko biragenda neza, imbaho zimaze kuzura, ibikorwa byose ko birakorwa bijanye na rero ya rwubako. Ubundi ishuri ko turabona ko mu kwezi kw'icenda ivyo bintu bizaba bimeze neza. Aba bavyeyi bazaba bafite ibyishimo, batakiri mu bibazo byo kuvuga ngo se umwana wanje arafungura gute, ko ari imfubyi ntawe umureba. Ariko kandi mutubereye abavyeyi, turabashimiye, tubasabiye umugisha ku mwana mu byo muhamukora n'ibyo muzakomeza gukora. Dufite ibikorwa bitandukanye. Ubundi kandi nk'uko abambere bavuye kubivuga, dukomeje kubabwira ko muracari dufatiye abana, ariko kandi baracari bake. Igihugu cagize imfubyi nyinshi, cagize abatishoboye bijanye n'intambara zabaye. Turacasavye nanone, turacara abanyenzara, turacara abakene. Dusabye ko muzakomeza kudufasha no kudufatira abaruta abangaba. Murakoze, Imana ibahire mu byo muhamukora. Murakoze cyane. Intego yanjye yo kugira ngo duhure namwe, mutuvugishe, mutuganirize, mu by'ukuri intego nyamukuru kwari ukugira ngo ubu butumwa bugere ku munyakarere wese aho ari, aho aherereye, uwo mu Bibogobogo, tubabwira kuko umutekano warabaye. Imihana batangiye kwisubiramwo za Rurimba zombi. Ejo bundi batubwiye kuko ndetse n'abanyagisozi batangiye gusubira mu mihana yabo, abandi bari za Bivumu, abandi bari za Magaja. Intego yacu nyamukuru nibahaguruke dufashe bari abana b'imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye mugabo. Duhagurukire rimwe, abatwumva bose, abatuye muri Amerika, abatuye Canada, abatuye Australia, abatuye i Buraya, abo bose turabakangurira guhaguruka kugira ngo nibaze dufatikanye igikorwa ciza cyo gufasha bari abana b'imfubyi basigaye mu karere. Ndumva ubikoze neza kandi ubivuze neza. Rero abantu mufite iwanyu cyangwa se bakomoka muri karere ka Plateau, murumva ko abavyeyi bafashe umukingi munini kandi bari gukora ibintu byiza. Tubagane kandi tubakenera ko tubabaze ko progress y'ibyo bikorwa. Ndagira ngo muzosura mutwitabe mutubwira aho bigeze. Rwose tuzabitaba igihe cyose muzadukenera, kubera kuko iki gikorwa kituraje ku ijoro kandi ko kiragenda neza. Kuba twarabashije kugera kuri uniforme z'abana, twahashize na stoke itari ntoya ya bikoresho by'ishuri. Turabona kuko Imana izakomeza idufashe. Murakoze cyane. Imana ibakomeza amaboko, mube ba Nehemiya
mwubake imuhira kandi ikiganiro nakagaruka turabashimiye. Murakoze cyane namwe, Imana ibaduhera umugisha kandi icivugo cacu ca kiriya gikorwa ni ikivuga ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.